Hello guys, nshaka kukwereka rero kano kantu uri kubona ko iyi ni achievement yitwa Buzz Booster. Mise na achievinga kuko natumiye abantu batatu, ngiye guclaiminga izi credit 300. Hanyuma ndaza hano kuri claim reward. Uri kubona ko mfiteho balance ya credit 78. Hanyuma ninza hano kuri claim reward. Okay, turategereza. Gutya twa claiminze reward zacu, bari kutubwira ngo reward claimed, you have successfully completed the Buzz Booster challenge, share your achievement with your friends. Ushobora kuza hano ugasharinga achievement zawe, cyari se reka tuze kuri okay kuko mba nakoze video, na mpamvu yo gukora share nakoze video. Baratubwira ngo reward claimed, hanyuma uri guhita ubona ko balance yacu ihita yiyongera. Ikindi ni ukujya ucunga akagaseke cyangwa iyi jackpot, ndetse tukareba n'izindi achievement tugiye dufite. N'iyi ngiyi ya Buzz Master, aho bazaduha credit 500 nidu collectinga akagaseke iminsi 3 yikurikiranyije. Uri kubona ko maze kugafungura iminsi 2 yikurikiranyije, nasibye ku munsi wa gatatu nzahita claiminga izi credit 500, nkomeza no gusharinga no gutumira abantu. Hanyuma ntago ndabona email yerekana ko nabikuje, ariko ndacyayitegereje. Uzabona video y'uburyo tubikuza kuri Honeygain kugira ngo dukomeze twizere gukora project neza cyane. Ndagukunda cyane, tubonane mu kanya. Ciao ciao.